March ni som parukani a ole Russia le Ukraine indo ni som ni pakhat na lo ni tareng mai indo ngor pia lama akai noi hian soya hlo tam ta zo ke moti mai turani he indo na hian hrin chu anga ta hle inbiak na kongjim tak zo ve zela ni boka inbiak na lam hi atop lama kan soidon nia Kiev khopui po Russian sipai ten an nuai na sa ta hle a lelam lama anun na chan an pung zel Russian sipai lamin ma an son zel ni ina langa anin do tran tir February ni som ni palia tanga voin March ni som paruk ni som ni pakhat chung hian naw pangza boral angin Ukraine lam chuan an soya Ukraine Defense Ministry chuan naw pang hi za ai nan thi tam to zok ati hial heng zong hi Russia hian amana pe kanga yang ati Ukraine lam chuan thu chu asiamin Russian sipai sing khat sang thum zariat an thi to ni in an soya an vathi tam em side bi lam chuan he tiang zat thi angin an soi lo thunga ngai thatu ten ngai dan kan lo siam mai don nia Russia in general palian chanta Russia in general le officer a chan thu video masalama kan tar lang to a officer boral anom bel zela kan update zel don ani ni zan lama Russian force chuan an general an chan bel le ta a hemi chungchang hi an soilo kila general palile elite unit SWAT fighter pasari Russia chuan an chan tareng mai elite group te hi direct in Putin office in an control ni in an soya ti hian elite force Vladimir Putin direct command pasari an boral ta ani ni zan khan Moscow war machine anti ral rel na lama athlok bur ber pakhat Major General Oleg Mitayev kumsomli pasari Commander of 150 Motorized Rifle Division 2 Mariupol an holna ka hlumani arwang thlala kan ron tar lang nge General Palina an ka hlum nu hian Ukraine chuan Russian military officer som pathum an thina ni in an soya Ukraine defender te kuta Putin sipai te an hekhle ni in a hriat Ukraine sipai thi za thi khotlang media te hian an puang thadu vak lova sang ni atanga sanga inkar an thi to ti in nilikal ta vel khan an puang ani Russian elite squad fighter pasari te hi Dzerzhinsky division Russian National Guard ten ya soyan ne Russia chuan an elite force boral te hi Vitel Special Purpose Center an tar chuaka hemi te hi Maroon Beret Special Force fighter milesa ni a General boral ta te chu Major General Olaf Mitayev hei hi thole zana boral khani in Russian sipai officer boral zinga boral hunung berani Major General Andrei Kolesnikov hei hi commander of 29 Combined Army ni in tin Major General Vitaly Gerasimov anile a ani hi Russian Army Deputy Commander zinga Syria le Crimea local to zinga mi ani Major General Andrei Sukhovetsky nile in Deputy Commander ni in 41st Combined Armed Army mile sa ani Central Military District omni in Ukraine sniper te kuta boral tin Major General te thachang dol tu te zinga Colonel Andrew Zakharov chu Kiev khopuya ambush na lo boral to a Lieutenant Colonel Dmitry Safronos ve thung hi Marine Brigade leader ni in Ukrainian force le Russian force ten Chernihiv khopui anin chuna ka hlumani Ukraine sipai ten Russia military officer an ka hlum pakhat chu Lieutenant Colonel Denis Glebov hiani a ani hi air assault troop ni in Chernihiv city hualna a Ukraine silai muden na lo thi pui to bok tin Colonel Konstantin Zizevsky po hi Russian air assault troop leader ani a Ukraine chimlam khopui beina tha ani Chechen General Mingthang tak General Magomed Tusayev hi anile a Chechen Special Force leader ni in Hostomel khwa an tuamna ambush an toka ani po hi rorum taken athi veta ani Russian sipai officer zinga mi hrat khokheng Death Warlord an ti hial Vladimir Zoga Sparta battalion ami po hi Ukraine sipai te kuta thi vele boka tin Vladimir Dudorov hi Russian Entlatupol Reconnaissance Company Tula Guards Airborne Division 137 Regiment a Deputy Commander ani a ani po hi Ukraine sipai te kuta boral to ani Alexei Aleskov ve thung hi
Russian paratroop intelligence officer ni in Ryazan Guards Higher Airborne School a graduate nge ani. Ani po hi Ukraine sipai te kuta thito a. Russian lam hi planning le logistic lama du thu sa min an chelo ni in alang. Field lo wanga teng nut chia top te chan rang nual mai. Russia hian an sipai zanga chuang hret boral to angin an soya. Ukraine ero chuan Russian sipai singkhat sang thum zanga zet boral to angin an soi thunga. Ain thlona a difference hi atam hle khoi jok nge oi lo tur ti po hria ta harani sipai motor sang te le tengte Russia hian an chan to a khothang lam chuan Russia sipai sang ni atanga sang ruk boral to angin an soi thung kumsom ni chunga Afghanistan a US sipai thizat le karthum vel le ka Russia sipai thizat hi ani nangde orengani Russian SWAT troop zinga commander pakhat Ukraine sipai te kuta thi chu Major Victor Maximchuk kumsomli palimi ni in Motorized Rifle Regiment a commander ani hi Mariupol in beina boral voin khan vuiliamania February ni somni pasari khan Mikhail Belyakov kumsom thummi chu Penja region a lo thito boka ani hi sergeant ni in thi nu choi moina po pe ka ni to ani SWAT team Novosibirsk Institute of National Guard troop a graduate Alexei Brinkov po Ukraine silai muden zinga telin alo thi ve to boka ole soi turatam chipchiar lutuk chuan soi to lo maila news danga kalang Russia in India oil azor Russia hi oil nga ramani a oil leitu Europe le North America lamin an la to lova harsat na antok mekani India hena oil thit film lo crude oil man tlom takin azor mek India chuan thutluk na ala siam lo ni in alanga US lam chuan hei hi an ron soi chuak le ta India hian Russia oil lei sakma in ngun taka ngai tuana seng turin thuan ron Russian crude oil lei sak chuan Ukraine nu naw le poi soi lo thina mo phurtu Russia chu economic a pui don ti na ani anti mantlom u chuakin Russia in India hena oil azor min rek vela man lo aya tlomin India hena oil kan discount don ti ni om takin Russia chuan crude oil man tlom u chuak takin India an zormek India tan po nar phal hau lo tur khopa man manani khotlang sarkarin Russia rep char tum viau ma se India chuan Russia oil offer hi lak lo harsa ati hle India oil ma mo zong za asom riat hiram pon atanga lak lu ani a dan naranin Russia hian za apani atanga za apathum velin discount na petrina mase tuna chuan India tan nar phal hau lovin za asomli zatina discount don hetianga tloma India hian alaklu chuan India a oil man sang mek chuan zia omlama pan ngal don ni inan ngaya ni Reuters ina puan dan chuan India hian le tum nge ni inan soya India phurlu dan tur thil tulan boi pui mek ni ina soi Russia hian crude oil mai baka commodities dangte po offer bon tak mai nen India hi ador boka India hian US mai za wangin mitam tak chuan a leingam lawan ringa masevo in lam chanchin bulama chuan India hian leinge tum ni in an soi oil mai ba ka fertilizer man tlom zokin Russia le Russia thopui Belarus atanga la ka tum ni in Reuters chuan atar lang US in na rek donem heti lai hian China le US boruak sang de uhat kha kan ria anga Russia hena China hian ral thuam hralatum ni in US lamin an pua China lamin an ron trim neka kan hral don reng lo an ron tia China hi US lam chuan an volok na samaya China rek na tur chuan lam US hian a zongzo kem ni ti chu mi tam tak ngai dana ni me ka ni heti lai hian Russian crude oil lei turin India in sing samup mup maya Russia po hian malak dan tur athiam ve viau ni inalang India tana nar phalchi haulavin crude oil za asomli discount in offer bon taka chopnuk mai si a pumo di ate chila put na sange yang an lei ngei rin ani khati khopa US in China avo nuwa US chuan India in Russia crude oil man tlom taka aliani chuan America chuan a rek lovang an tile ang loya pumo di ate lom lutuk chu an tra nui trep ome Karma Sakhan Union Minister Hardip Singh Puri chuan Sarkar lai pui chuan thalokal meka hian consumer te tan oil man sang lutuk ti zia omdan tur kan ngai tu meka ni ti in alo soi to a Russian oil hi a soi chan ni anga yani
ole thulom lam kan puang kha te mai han ti re ve te ang voin lama Russia le Ukraine chuan video link mangin inbiak na an nei le a Russian Foreign Minister Sergei Lavrov chuan peace deal more kan bok thei trep ati Ukraine ne na inrem na chungchanga indor na chu negotiator ten amor an bok thei trep to an rol mum thei trep to ti in Lavrov chuan a soi Ukraine chuan zolbik nei lo neutral taka omadu don ni in alanga he offer hi apom thei ani chuan indona kallai chu atop nga lang ati Russia in special military operation anei chan ber chu demilitarization of Ukraine ani chu ti hlot ni ani mai thei inbiak na ra du tak kan lo thei trep ani ati inbiak na thu poimo Ukraine chuan ramzom bi ka nei lovang neutral takina omang Ukraine himna chu nei to a in ngat to lovanga chumi omje chu sipai le ral thuam ram himna thuwa nei to a thopui to lovanga nei to an ron inrol to lovang Ukraine kho chak lama cheng tuna zalen na sual mek te himna chu ngai poimo turani Ukraine Russian trong mang dik na hum hal sak chungchang te po atela thu chiang tar lan lo ma se Russian Foreign Minister soi ang hiani chuan boruak e engtran ni in a hriat hetianga inrem na an kalpui lo chuan Ukraine hi an tangral rai don ani mel si a Zelensky chuan aram le ami puya chan ai chuan atak taka ron tran pui lo tur nei to be se reng ai chuan hetia inrem na siam hi ala tha thau ni in alang chanchin kan ngai chang sel do khati zong kha tu na ta na video kan thlir le kan ngai thak ho thei te chun ni le ta video dat le in lo ngai chang theu don nia in zawa in mang tha le vek ole